Hallelujah. Amen. Aku berdoa melalui doa berdiri di bawah gunting pohon bangkai. Sini mau soal jenis suku pohon nanti nak kena sekali lagi pohon jam. Pohon nanti sesuai cita. Amen. Aku berdoa. Semua pohon yang akan kerap semua cerah akan lebih yang doa berdiri di bawah gunting pohon bangkai. Semua pohon doa dia akan cerah. Hanya nuswa aku dia yang sedang tayang sebagai dari kata Yesus. Hãy nói con thì thật nè chim luôn miên bờ Giêsu sơ lạnh nè Amen là cùng phong bỏ Hãy nhớ sự sai đồng cảm vớiการphong bỏ sự mà sự lưu chạy ảnh thà cho mình là khá nhóc Hallelujah Cô bố mình đang nhận chồng để cô mình có thang sư ơi Bảo hai con ông cô tung sự mà thằng đi Đừng mong bỏ mặt đeo các hai cô đồng phong bỏ phần nghiệp Mà chồng mơ đồng bên đồng thái của cô năng sự sai đồng cảm vớiการphong bỏ cô này Ông phần dia bahwa ternyata pohon aku nak kena cenau nak pohon nak jadi nanti hai pohon macam pohon berkon dari yang baru nasi kedai yang benar nak pohon dan lain-lain orang hai pohon dan pohon apa dan shan hai jiwa aku pilih hai dan hai run dan pada ini kami jika pohon orang yang baik macam ini kalau selesai dengan pohon sungguh selesai dengan ini jika cuy tidak benar Yesus bangkai tak hati ku setuai dengan dia baca Yesus Amen. Dia nak sesuaikan dengan firman balik 28ជីវិតមានក្នុងព្រះអង្គ
សូមទូថ្វាយព្រះអង្គ